Vážený pán premiér Viktor Orbán, pani predsedníčka Lénová, priority maďarského predsedníctva, ktoré tu boli predstavené, považujem za rozumné a musím povedať, že po tých, prepáčte, nezmysloch, ktoré počúvame od pani Lénovej spolu s pánom Šefčovičom a ďalšími kolegami, je skutočne osviežujúce počuť v Európskom parlamente konečne aj hlas zdravého rozumu. Pani Lénová, vy by ste sa mali Maďarskom inšpirovať a nie snažiť sa ho za každú cenu trestať. Várjuk a túlszabályozás enyhítését. Várjuk a megfizethető energia biztosítását. Az unió külső határait meg kell védeni. Külső határok védelme az unió egészének érdekeit szolgálja. Mi megszabadítottuk Európát több mint 2000 embercsempésztől, bizottsági elnök asszony. Ezért inkább elismerést kellene, hogy kapjunk, nem pedig bírálat. Pretože Európska únia skutočne nepotrebuje viac migrantov, viac vojny, viac dlhové agendy, viac zákazov spaľovacích motorov, ale potrebuje politikov, lídrov, ktorým bude záležať na miery a na prosperite Európy. Ja chcem oceniť pána Orbána v jednej veci, že sa ako jediný európsky premiér verejne postavil proti kandidatúre pani Lénovej za predsedníčku Európskej komisie. Mrzí ma trošku, že sa k nemu nepridala slovenská vláda. Keby bolo na nás, tak určite túto pozíciu podporíme. A chcem povzbudiť všetkých Maďarov, aj pána premiéra, aby sa nevzdávali, aby neustupovali tlaku liberálov a keď bude treba, pošlite tých migrantov na autobusoch Lénovej do Bruselu. Ďakujem pekne.